в нашем возрасте мы имеем огромный опыт в жизни и можем этот опыт хоть частично передать и молодым. И поэтому, я думал, было бы ошибочно, если молодые допускали ошибки, а не учились от опытных. Я без деятельности, если были бы у меня пенсии такие, как на Западе, тогда бы я разъезжал по миру. Но с этой пенсией никуда не уедешь, поэтому, чтобы лучше жить, кроме пенсии, еще нужно хоть немножко подработать. Ar Miervaldi mēs iepazināmies pirms kādiem 3 gadiem, kad viņš atnāca pie mums uz biedrību un rādīja savus izgudrojumus. Es domāju, ka viņš ar izgudrošanu ir pārņemts visu savu laika periodu, pat arī noteikti miegā, darbojoties. Viņš visu laiku par to domā, ar vienu, ko viņš varētu jaunu izdomāt. Tātad, ja sabiedrībā būtu vairāk šādu aktīvu cilvēku, tad tas galvenais, ko es gribēju teikt, kad šie cilvēki dod sabiedrībai, nevis ņem no viņas. Jo varētu domāt, Miervaldes pensija, viņš ņem priekš sevis, bet patiesībā viņš dod daudz vairāk ārā no sevis nekā ņem. Un līdz ar to visa sabiedrība iegūst. Un tā viņa pieredze tieši konkrēti izgudrotāju biedrībā un tajā visā darbībā, ko viņš darbojas, palīdz mums jaunajiem, jeb citiem jaunajiem изготовлением. Представить себе жизнь, не работая, можно только тогда, если лягу в постель и не смогу двигаться. Но иначе, если не работаешь и ничем не занимаешься, ты думаешь только, где болит, тут болит, или где болит только. Это, считаю, неправильно.